Yes, nongeye kugaruka rero kugira ngo tuganire ku makuru akomeje kugenda avugwa, babwira ko ibintu byakomeje kugenda bifata indi ntera ndetse ubu tuvugana ingabo nyinshi z'igihugu cy'u Burundi zamaze kurundwa ku mupaka w'u Burundi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Hari amagambo akomeye cyane Ambasaderi w'u Burundi mu muryango w'abibumbye yavugiye i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, avuga ko ibyo basaba u Rwanda niba u Rwanda rutabyubahirije bagomba gutangiza intambara yeruye. Ni amagambo yavuze ndetse na Ambasaderi w'u Rwanda mu muryango w'abibumbye Bwana Martin Ngoga yaje kugira ibyo amusubiza, avuga ko u Rwanda nta gahunda afite yo gutera igihugu cy'u Burundi cyangwa se yo kurasa mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru mfite neza yizewe aka kanya ni uko kuva ku munsi w'ejo ibimodoka byinshi cyane byuzuye ingabo z'abarundi byakomeje biza bigana ku mupaka w'u Rwanda, aho bivugwa yuko isaha n'isaha biteguye kuba bakwinjira mu mirwano n'igihugu cy'u Rwanda. Ni nako bimeze ariko ku ruhande rw'u Rwanda rwo, u Rwanda rwo ruhora rwiteguye isaha n'isaha ndetse rwamaze no gushyira ingamba z'ubwirinzi ku mipaka, yaba imipaka ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, imipaka y'igihugu cy'u Burundi, cyane ko n'ubundi igihugu cy'undi cyo cyari cyaramaze no gufunga imipaka yose yo ku butaka iyihuza n'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru nkurura kandi mfitiye gihamya ni uko u Burundi bwamaze kohereza abasirikare n'intwaro ziremereye cyane hafi y'umupaka w'u Rwanda. U Burundi bukaba bumaze iminsi bwohereza abasirikare benshi cyane n'intwaro ziremereye hafi y'umupaka w'u Rwanda, mu gihe umwuka mubi ukomeje gututumba hagati y'ibihugu byombi, ni ukuvuga Kigali ndetse na Gitega. Leta y'u Burundi iri ku gitutu nyuma yaho ingabo zayo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, imitwe y'Abazalendo FDLR byambuwe na AFC 23 ibice byinshi cyane byo mu kibaya cya Rusizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ndetse mbere y'uko babambura ibyo bice bivugwa ko ingabo z'u Burundi zirenga 4000 zaba zaraguye muri iyi mirwano. Kuva rero icyo gihe bahise bakorwa n'isoni, batangira gushyira ibirego byose ku Rwanda, bati nyamara bariya abantu bari kurwana mu burasirazuba bwa Kongo ntabwo ari M23 yonyine, ahubwo ni igihugu cy'u Rwanda. Ati ikigaragara cyo ni uko bafite umuntu ubafasha ufite imbaraga zidasanzwe. Imbere rero y'ibihugu bigize akanama k'umuryango w'abibumbye, Ambasaderi w'u Burundi Zephyrin Maniratunga akaba anaherutse no kuvuga ko u Rwanda rushyigikira AFC 23 bityo ko igihugu cye gishobora guhangana narwo. Umwe mu bayobozi bakuru b'igisirikare cy'u Burundi yatangarije urubuga SOS Media ko abasirikare benshi cyane intwaro ziremereye byoherejwe cyane cyane muri komine Busoni, intara ya Butanyerera, hafi y'umupaka wa Gasenyi Nemba mu karere ka Bugesera. Uyu musirikare yagize ati hari intwaro zikomeye cyane zashyizweho kugira ngo zikumire ikintu cyose cyava mu Rwanda. Ati muri Busoni haherutse kugaragara amakamyo ya polisi y'u Burundi ajyanayo abandi basirikare mu bigo birimo icya 111 giherereye ahitwa Mutwenzi, nk'uko urubuga rukomeza kugenda rusobanura. Amarondo mu bice by'u Burundi byegereye umupaka w'u Rwanda yariyongereye. Ejo twakoreye urugendo ngira ngo nagiye nanababwira uko byifashe ku mupaka wa Bugesera Nemba. Hanyuma abapolisi n'urubyiruko rw'imbonerakure rushamikiye ku ishyaka CNDD-FDD ku butegetsi bari kugaragara cyane mu mihanda yaho mu masaha ya nijoro, kigaragara ko barikanga akantu. Nta matangazo yatanzwe mu bice byegereye umupaka asaba abarundi gutakare, ariko nta wemererwa kurenza saa 2 z'ijoro akiri mu muhanda. Umuturage wo mu gace ka Munzenze yagize ati badutegeka gutakare, ati mbere ya saa 2 z'ijoro nta na hamwe byanditse, ariko twese tuzi icyo bisobanura. Abarundi baturi umupaka bafite ubwoba ko batekereza ko isaha n'isaha intambara y'ibihugu byombi ishobora kurota. Ati turara twambaye imyenda twiteguye guhunga mu gihe barasa, niko umuturage yabisobanuye. Mu gice cy'intara ya Bujumbura ahahoze ari Cibitoke naho umutekano warakajwe cyane. Intwaro ziremereye cyane zarahashyizwe, nizo zarashe ibisasu muri santere ya Kamanyora hafi y'umupaka wa Bugarama ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Ibisasu ingabo z'u Burundi kandi zarashe muri Kamanyora, ibyo byatumye abarwanyi ba AFC 23 batangiza urugamba rwo gufata ibice byo mu kibaya cya Rusizi kugeza ku mujyi wa Uvira gukora ku kiyaga cya Tanganyika. Amakuru yizewe ahamya ko u Burundi bumaze igihe bugura intwaro nyinshi cyane ziremereye na drone z'intambara, bigaragara ko bwiteguraga intambara ikomeye. Zimwe muri zo zifashishijwe mu rugamba rwo muri Kivu y'Amajyepfo. Mu byumweru 2 bishize mu kigo cya gisirikare cya Mukoni mu ntara ya Buhumuza hinjiye amakamyo agera kuri 30 ya rukururana zari zikorera intwaro yapakuruwe rero iminsi igera kuri 3, nk'uko amakuru yakomeje kugenda bigaragaza. Urundi rero ku ruhande rwabo bati twe turiteguye, abaturage nabo bati dusa nkaho twiteguye ko isaha n'isaha ashobora kuba havuka imirwano hagati y'ibihugu byombi. Ati turatwambaye twiteguye ko isaha n'isaha mu gihe hagira ikiba twatatangira gukora iki, twahita dutangira guhita duhunga.
Ibi ngibi nagira ko itariki ya 4 z'ukwezi kwa 12 mu ntangiriro z'ukwezi Perezida Evariste Ndayishimiye yari i Burundi, nawe yari i Washington DC nk'umuhamya w'amasezerano yari agiye gushyirwa mu mukono na Perezida Paul Kagame ndetse na Perezida Felix Tshisekedi ahagarariwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse uwitwa Dr William Samoei Ruto wa Kenya yari ahari, Jessica Alupo ni minisitiri w'intebe w'igihugu cya Uganda yari yoherejwe na Perezida Museveni, uwitwa Joao Renso nawe yari ahari, ndetse ndaza no kubabwira ko mu minsi mike ishize uwitwa Perezida Felix Tshisekedi aherutse kugira uruzinduko muri Angola. Turaza no kurebera hamwe ni iki cyari cyajyanye Perezida Felix Tshisekedi muri kiriya gihugu cya Angola. Hanyuma rero ayo masezerano yashyizweho umukono hagati y'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagamije kurangiza ibibazo by'intambara bimaze imyaka irenga 31 mu burasirazuba bwa Kongo, aho umutwe wa FDLR uri ku isonga mu bahungabanya umutekano muri icyo gice, ndetse muri aya masezerano y'i Washington DC ateganya ko uyu mutwe ugomba gusenywa burundu, hanyuma u Rwanda rukabona gukora iki? Rukabona kuvanaho ingamba z'ubwirinzi rwashyize ku mipaka yabwo. Imibare rero Ndayishimiye bivuga ko yabaye amabuye uko ifatwa rya Uvira ryabombeje igihugu cy'u Burundi. Byashobokaga ko Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yibwiraga ko ashobora kwigaranzura abarwanyi ba AFC 23 birukanye ingabo ze muri teritwari ya Masisi, kubera ko yigwijeho ibikoresho by'intambara bihambaye birimo imbunda ziremereye, zirasa kure na drone z'intambara. Ubwo ingabo z'Uburundi zatangiraga kurasa mu bice by'igenzurwa na AFC 23 mu ntara ya Kivu Amajyepfo birimo centre ya Kamanyola, intego Ndayishimiye yari afite yari ukuyisubiza ndetse no gusubiza icyubahiro igihugu cye cyari kimaze amezi cyandagariye mu kiraka cy'abacanshuro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umuvuduko mwinshi cyane abarwanyi ba AFC 23 nagenda nabigarukaho ati bari kurwana ku rwego rudasanzwe, bafite umuvuduko udasanzwe, ati bafite gahunda mu by'ukuri ikomeye cyane, nabo bari bikwije ku bikoresho basubije inyuma ingabo z'u Burundi za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo za FDLR basatira umujyi wa Uvira. Leta y'u Burundi kandi itangira gusobanura amatangazo agaragaza ibimenyetso by'ubwoba. Tariki ya 10 Ukuboza 2025 Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi Dr Edouard Bizimana yabwiye Radio Mpuzamahanga y'Abafaransa Radio France Internationale ko Uvira iramutse ifashwe umutekano w'Ibujumbura waba uri mu kaga, kuko urugendo ruhuza ibice byombi rutwara iminota. Ati muri iki kibazo umurwa mukuru w'ubukungu waba ubangamiwe cyane, kandi urujya n'uruza rw'ibicuruzwa n'abandi hagati y'ibihugu byacu bibiri rwakomwe mu nkokora. Ati hamwe no kuza kw'impunzi birumvikana ubushobozi bwacu ati bwajya mu gitutu. Ati ibyo rero ni ikibazo kitaziguye ku Burundi. Uwo munsi Alliance Fleuve Congo M23 yatangaje ko yafashe umujyi wa Uvira. Leta y'u Burundi kandi yahise ifunga umupaka wa Kavimvira na Vugizo iyihuza na RDC. Ubucuruzi imigenderanire hagati y'abanyekongo n'abarundi birahagarara ubwo kugeza igihe kitaramenyekana kugeza magingo ngayo. U Burundi bwahombye iki nyuma yaho AFC M23 ifashe uyu mujyi wa Uvira? Nanyamabwire ko umujyi wa Uvira ufite ubuso bwa kilometero kare zirenga 200, ukoze ku kiyaga cya Tanganyika ku gice cyo mu majyaruguru, ndetse kandi umwaka ushize ukaba ari utuwe n'abaturage babarirwa mu bihumbi 700. Hari abaturage benshi cyane bahungiye mu Burundi kubera ko umujyi wa Uvira uri hafi cyane y'umujyi wa Bujumbura, nk'uko amakuru akomeza kugenda abivuga. Ariko kandi ku rundi ruhande hari intera birometero bibarirwa muri 30 bisaba kwambuka rero umupaka wa Kavimvira ukinjira muri zone ya Gatumba. Abanyekongo n'abarundi kandi bahahirana umunsi ku wundi bakoresheje ahanini umupaka wa Kavimvira. Ibicuruzwa bikunze kandi kwambuka birimo ibikomoka ku buhinzi n'ibigori, ibishyimbo, imyumbati n'amafi arobwa mu kiyaga cya Tanganyika. Umuyobozi w'umuryango PASEM uharanira guhindura imyumvire y'abarundi Faustin Ndikumana yatangaje ko mu bicuruzwa bikomoka mu Burundi bijya mu mahanga harimo ibirenga 60% byinjira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ku buryo ifatwa ry'umujyi wa Uvira rizahungabanya bikomeye cyane ubukungu bw'igihugu cyabo. Faustin Ndikumana yagize ati ibicuruzwa birenga 60% bikomoka mu Burundi byoherezwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iki gikorwa cy'ubukungu cyinjiza amafaranga y'amahanga menshi, gukomwa mu nkokora kwacyo ati buzakomeza rero kurushaho isoko ry'ivunjisha risanzwe ryarahungabanye muri rusange. Imibare ya Banki Nkuru y'u Burundi igaragaza ko muri 2024 iki gihugu cyohereje mu mahanga ibicuruzwa bipima toni 135 n'ibice bitatu. Muri ibyo harimo ipima toni 69.4 byoherejwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi ibyinshi byanyuze ku mupaka wa Kavimvira.
Uburundi bumaze igihe kinini cyane bufite ikibazo cy'ibura ry'ibikomoka kuri peteroli. Abayobozi bo muri iki gihugu basobanura ko giterwa n'ibura ry'amadovize yo kubiranguza na bamwe bacuruza mu buryo butemewe bike biba rero byabonetse. Kubera iki kibazo rero abarundi benshi bajyaga gukura lisansi na mazutu muri Kivu y'Amajyepfo bakoresheje umupaka bakavimvira, kuko ariho bashoboraga rero kubibona ku giciro kiri hasi ugereranyije n'ibiciro byo mu Burundi. Bwana Faustin Ndikumana yagaragaje ko nyuma y'ifungwa ry'iyi mipaka ubu abarundi bagifite ikibazo cy'ibura ry'ibikomoka kuri peteroli, batagishobora kujya hehe kubikura muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umunyamakuru Edras Ndikumana wa Radio France Internationale yatangaje ko nyuma y'ifungwa ry'iyi mipaka ijerekani ya litiro 20 yaguraga amafaranga y'amarundi 150, biri kugura 400, kandi ko agaciro k'idolari kongeye gutumbagira kagera kuri 6500 kavuye kuri 5400 by'amarundi. Leta y'u Burundi ivuga ko itazihanganira ko Alliance Fleuve Congo M23 ikomeza kugenzura, izahora kandi ibishoboka byose, izakora ibishoboka byose kugira ngo ibungabunge umutekano wa Bujumbura, kandi ko amahitamo y'igisirikare nayo ashoboka. AFC M23 yatangaje ko ishaka kubana n'u Burundi umuturanyi mwiza, aho kuba impande zihanganye nk'uko byagenze mu ntambara muri RDC. Ihamya ko nibushaka ko imipaka yongera gukora izakora. Urujya n'uruza rero rugomba gusubukurwa nk'uko byagiye bigarukwaho rero mu bihe bitandukanye muri rusange. Hanyuma rero dukomeza turebera hamwe n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa, mbabwira ko umudepite muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yateguje ko mu minsi 18 iri imbere wazalendo zizaba zinjiye mu gihugu cy'u Rwanda. Witwa Depite Willy Mishiki uri mu bahawe kuyobora abarwanyi b'inyeshyamba za wazalendo yatangaje ko mu minsi 18 iri imbere izo nyeshyamba zigomba kuba zisubije umujyi wa Uvira, hanyuma rero intambara ibera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikayerekezwa mu Rwanda. Umudepite uhagarariye teritwari ya Walikare akabarizwa mu ihuriro Union Sacrée pour la Nation riyoboye RDC yatangaje ibyo mugambi ku wa gatandatu tariki ya 13 kwa 2025. Mu mashusho yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga yumvikanye agira ati uyu munsi turi mu mitwe 150 ibaze, ati buri mutwe utanze abagabo 50 bari seriye. Murumva twabatungana gute? Operation uyu munsi ni ukwerekeza intambara muri Kongo, ati mu Rwanda iyo niyo mission ya mbere. Uyu munsi turi ku wa gatandatu, twavuga ko mu minsi 18 iri imbere tugomba kwisubiza Uvira, hanyuma tugasubiza intambara iyo yaturutse. Mishiki yavuze ko uwo ari umukoro w'abanyekongo, ndetse ko badakeneye ubufasha ubwo aribwo bwose, yaba abanyamerika cyangwa se abashinwa. Mbere yo kunga amati gahunda yacu ni rogowa, tuzaba turi mu Rwanda mu gihe kitageze ku byumweru bitatu. Uyu mugabo yavuze ko nibagera mu Rwanda abanyarwanda bari muri Uvira, Rubero, Masisi na Goma n'ayandi mahitamo bazagira usibye gutahuka iwabo. Uyu kandi yasabye Perezida Felix Tshisekedi akaraba umugabo w'ikirenga wa Zalendo kubaherekeza mu rugendo bateganya gutangira. Uko uyu mugabo yakomeje kugenda abivugaho bisa nk'inzozi kabisa ibyo uyu mugabo arimo yivugisha. Hanyuma Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akomeje kunengwa na benshi mu baturage be nyuma yo gutangaza ko ubwo yafataga ubutegetsi yasanze igihugu cye gifite igisirikare ntaho cyikora. Ibitangaje kwa gatandatu w'icyumweru gishize ubwo yari kumwe n'urubyiruko rurenga 3000 bari bahuriye muri gymnase ya Stade Tata Lafayette Kinshasa. Umukuru w'igihugu cya RDC agaruka ku mpamvu igihugu cye kidatera imbere, yavuze ko abambere bagisenya ari abanyekongo ubwabo, atanga urugero rw'umwanda uba mu mujyi wa Kinshasa nka kimwe mu bihamya nyabyo. Perezida Felix Tshisekedi kandi yashinje abanyekongo kudakunda igihugu cyabo ahanini bitewe na ruswa. Ati abanyekongo ubwabo nibo bangiza imbaraga ziba zakoreshejwe, ati mu rwego rwo gukusanya amahoro yo kubaka iki gihugu. Ruswa uyisanga mu nzego zose z'ubuzima bw'igihugu. Urugero, iyo unyereje amafaranga yaragenewe uburezi bw'abana uba wishe ahazaza h'igihugu. Iyo unyereje amafaranga yaragenewe ubuvuzi bw'abantu uba ushyize mu byago abaturage bakubatse igihugu bakeneye ubuzima bwiza. Nasanze FARDC ari gisirikare ntaho nikora. Perezida Felix Antoine Tshisekedi yanagarutse ku ngabo z'igihugu cye, avuga ko ubwo yageraga ku butegetsi yasanze ingabo zitagira kivurira. Ati igihe nageraga ku buyobozi bw'iki gihugu
wasanze igisirikare kigizwe n'abantu babayeho mu buzima bubi cyane, ati nk'abatagira kivugira, ati mbivuga nta buryarya, nari mfite icyubahiro gikomeye cyane abasirikare bacu, cyane cyane abasirikare bo ku rwego rwo hejuru, kuko abo bagabo boherezwaga ku rugamba badafite amafunguro, badafite umushahara, badafite amasasu, badafite ubuyobozi, nyamara kandi bakabasaba gukora ibitangaza, kandi nubwo byari bimeze bityo hari igihe babigeragaho. Felix Tshisekedi yavuze ko iyo ariyo mpamvu rero akigera ku butegetsi yahaye umwihariko ikibazo cy'imibereho yabo, ati nagerageje uko nshoboye kose mu kunoza imibereho yabo, kandi nzi neza ko hakiri byinshi byo gukora muri uru rwego, cyane cyane mu kurinda ndetse no kwita ku bana babo, abagore babo, muri make imiryango yabo. Intego yari isobanutse kubafasha kwitangira byimazeyo inshingano zabo z'ingenzi arizo kurinda igihugu cya Congo. Felix Tshisekedi yavuze ko igisirikare yasanze cyari cyanaho nikora, mu gihe mu myaka yashize yigeze gutangaza ko igisirikare yasanze cyari gifite inzego zubakitse neza cyane muri iki gihugu cya RDC, Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Hanyuma rero ikindi gikomeje kugenda kibazwa niki cyagenzaga Perezida Felix Tshisekedi kwa Joao Lourenço, ni ukuvuga muri Angola. Kimwe mu bikomeje kugenda byibazwa muri iki gihugu. Perezida Felix Tshisekedi ku cyumweru tariki ya 14 Ukuboza yagira uruzinduko rw'akazi Rwanda muri Angola. Amakuru avuga ko Felix Tshisekedi i Rwanda yagenzwaga no kuzahura ibiganiro bya Rwanda, gahunda ya diplomasi igamije kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Congo. Ikinyamakuru Le Potentiel kivuga ko uruzinduko rwa Perezida Felix Tshisekedi rwari rugamije gushimangira ibikorwa by'ubuhuza mu karere, mu gihe amakimbirane hagati ya leta ya RDC na AFC/M23 akomeje muri Kivu zombi. Andi makuru avuga ko i Rwanda Felix Tshisekedi yahuriye na mugenzi we wa Angola Joao Lourenço kugira ngo baganire ku bibazo by'inyungu ibihugu byabo bihuriyeho. Ibi birimo gushimangira ubufatanye hagati ya Kinshasa na Rwanda ndetse n'ibibazo by'akarere bifitanye isano n'amahoro n'umutekano muri Afurika yo hagati. Tshisekedi yagendereye Angola nyuma y'iminsi mike hemejwe amasezerano y'amahoro hagati ya Congo, Kinshasa n'u Rwanda. Umuhango wabereye i Washington DC tariki ya 4 Ukuboza 2025. Joao Lourenço yaritabiriye, akaba rero iri mu bakuru b'ibihugu bari bitabiriye uyu muhango wabaye muri Washington DC cyangwa se muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tariki ya 4 ukwezi kwa 12 muri rusange. Hanyuma rero ni hamwe n'andi makuru akomeza kugenda avugwa, se biteye ibitenge mu ntugu abandi babikenye mu nda. Ni ibitenge byari bifite igisobanuro gikomeye cyane kijyanye no kwiyemeza. Tariki ya 7 Ukuboza 2025 ubwo abayobozi n'abaturage bo mu karere ka Rwamagana mu burasirazuba bw'u Rwanda basuraga igice cya 4 cy'umuhora w'urugamba wo kubohora igihugu uzwi nko mu Rugano, basobanura impamvu izi ngabo zahisemo kujya kuba muri iki gice cy'ibirunga n'impamvu bahisemo kujya bagendana ibitenge. Umuyobozi w'ingoro y'amateka y'urugamba rwo guhagarika jenoside Bashana Medal yavuze ko tariki ya 28 Ukwakira mu mwaka w'1990 aribwo Perezida Kagame wayoboraga ingabo za RPA zari zishamikiye ku muryango wa FPR Inkotanyi yafashe umwanzuro wo kuzikura mu Mutara azerekeza mu Rugano hafi y'ibirunga mu turere twa Musanze na Burera mu majyaruguru y'u Rwanda. Bashana yavuze ko icyo gihe ingabo zari ziri Gabiro yazohereje ahitwa Rwata, abari bari mu gice cya Nyagatare abohereza ahitwa Nyamuhemure, kuri ubu mu murenge wa Rwimiyaga mu karere ka Nyagatare. Arangije afata bamwe mu basirikare bakomeye cyane abasaba gutera Gatuna. Nyuma za ngabo zose yazisabye guca Gatuna bakomereza muri iyo nzira, banyura mu Gishambashayo, Bungwe, Kivuye, Butaro, Runaba, Kinyababa no mu Marembo bahingukira mu Rugano. Ubusanzwe mu Rugano ni ahantu hari ishyamba riri hagati mu birunga bya Muhabura na Gahinga. Mu mwaka w'1990 mu mpera z'Ukuboza niho inkotanyi zahise zikambika. Bashana Medal yavuze ko impamvu zigera kuri 3 zatumye Perezida Paul Kagame ahitamo kujyana izi ngabo mu Rugano ari uko hari ahantu heza ho kongera kwihuriza ndetse no kwigarurira imbaraga. Icyambere, iri shyamba ryari inzitane ku buryo byari bigoranye ko ingabo za leta zagutera zikoresheje imbunda nini, byari bigoye ko zibatera. Icya kabiri, hejuru y'ishyamba habaga hari igihu cyinshi cyane ku buryo bitaborohera kuharasa bakoresheje indege. Icya gatatu ni uko ariho honyine hashobokaga kwegeranyiriza ingabo nyinshi cyane, ugashobora kugira igihe cyisanzuye cyo kuganira nabo ndetse no kubaka birushijeho. Bashana Medal yavuze ko urundi rwibutso abantu bazi neza inkotanyi mu myaka ya 1990 mu Rugano bazizi zikunda gukenyera ibitenge mu nda.
abandi bakavyitera mu bitugu. Ati abenshi mu bazi amafoto y'inkotanyi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda mubazi bafite udutenge. Turiya dutenge twari dufite akamaro k'inshuro ebyiri. Iya mbere ikomeye byari umukanda. Iyo inzara yabaga igezemo barongeraga kandi bakagakaza kugira ngo ashobore kugira icyo akora, imbeho yaba nyinshi agapfa kugashyira mu bitugu. Yavuze ko ibi bitenge kandi bikwiriye kubera abayobozi b'ubu umukoro wo kurushaho gushaka ibisubizo by'ibibazo abaturage bafite. Ati icyo mwabyigiraho rero ni ukuvuga ngo wowe niba warushye kandi uvuye kure cyangwa se mu buzima bwawe uri gukora ujye utekereza ibiri imbere, uko wakubaka ahazaza heza. Yavuze ko niba ikintu gikomeye cyane bitavuze kureka intego, kuko kukigeraho bisaba guhura n'ibibazo, bigasaba gufunguka mu mutwe ukaryoherwa n'ubuzima, insinzi zikaza. Bashana Medal yavuze ko mu rugano ariho ingabo za RPA zagaruriye imbaraga zitangira gukora ibitero bitandukanye kandi bakabitsinda. Ibi ngo byahise rero bibongerera imbaraga, babona ko noneho urugamba rwo kubora igihugu rushoboka. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kigabiro Rushimisha Mark yavuze ko batagiye mu rugano kwigira kugira ngo rero bazarwane, ahubwo kwiga amateka kugira ngo bajye mu ntambara y'iterambere. Ati dufite abaturage bagomba kugezwa ku majyambere kandi kugira ngo bayagereho ni uko tugomba kureba abakoresheje bike bakagera ku ntego. Uyu munsi twe nta nzira z'intanire dufite, ahubwo dufite umusingi twashyiriweho n'inkotanyi ku buryo udufasha mu guteza umuturage wacu imbere. Akaba rero hari ibyagiye bigarukwaho mu bihe bitandukanye, ngiyo rero impamvu inkotanyi zagendaga zakenyeye ibitenge. Hanyuma umunyamabanga mukuru w'umuryango wa FPR Inkotanyi Ambasaderi Horace Gasamagera yakiriye Ambasaderi Gao Wengi, Ambasaderi w'Ubushinwa mu Rwanda. Yaraherekejwe n'impuguke zaturutse mu nzu ndangamurage ya leta y'Ubushinwa mu kigo gishinzwe umuco n'ubukerarugendo mu gihugu cy'Ubushinwa. Ambasaderi Gasamagera yabakiriye kuri uyu wa gatatu tariki ya 10 Ukuboza 2025 ku cyicaro gikuru cy'umuryango wa FPR Inkotanyi giherereye umurenge wa Rusororo mu karere ka Gasabo. Izo mpuguke ziri mu Rwanda mu rwego rwo kwihutisha ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'ubufatanye ajyanye no kubungabunga amateka y'urugamba rwo kubura igihugu no gucunga inzu ndangamurage yasinywe hagati ya FPR Inkotanyi n'ishyaka rya gikomunisite ry'Ubushinwa Communist Party of China CPC. Umuryango wa FPR Inkotanyi na CPC basanzwe bafitanye umubano mwiza ushingiye ku bufatanye bukomeye hagati y'ibihugu byombi, u Rwanda n'Ubushinwa. Umuryango wa FPR Inkotanyi na CPC bihuje amateka y'ubutsinzi kuko imitwe y'ingabo ishamikiyeho yarwanya urugamba rwo kubohora ibihugu, iharanira ubwigenge nyakuri, yubaka iterambere ritajegajega rishingiye ku kubaka ubushobozi bw'abaturage. Umubano w'u Rwanda n'Ubushinwa umaze imyaka 54 ushingiye ahanini ku bufatanye mu guteza imbere inzego zirimo ubucuruzi, ishoramari, ubuvuzi, uburezi, ubuhinzi n'ikoranabuhanga. Ubushinwa bwaje imbere mu bihugu byaturutsemo ishoramari ryinshi cyane ryashowe mu Rwanda mu myaka 5 ishize kandi ryiyongera umwaka ku wundi, ryavuye kuri miliyoni 180 z'amadolari y'Amerika muri 2020 rigera kuri miliyoni 460 z'amadolari y'Amerika muri 2024. Tariki 29 Nyakanga ubwo Perezida Paul Kagame yakiraga Ambasaderi mushya w'Ubushinwa mu Rwanda Gao Wengi, yamenyesheje ko u Rwanda rwiteguye gushimangira umubano. Ambasaderi Gao nawe yavuze ko Ubushinwa bwiteguye gukomeza gukorana n'u Rwanda hagamijwe inyungu z'Abanyarwanda n'Abashinwa ku mpande zombi. General James Kabarebe yabwiye abarimu bigisha amateka bari mu itorero i Nyanza ko intama y'umweru yagaragaye ku mafoto hamwe n'inkotanyi yazikundaga ikanazikurikira kwitara umupfumu wazo. Ni nyuma y'ikibazo yabajijwe n'uwitwa Apollinaire Bizimana ubwo yari amaze kubaganirira tariki ya 9 Mutarama 2020. Icyo kibazo cyageraga kiti tuzi ko ku rugamba ingabo z'u Rwanda zifata igihugu hari intama bagendanaga. Ese ya ntama yavugaga iki cyangwa yabafashaga iki ku rugamba? Mu kumusubiza General James Kabarebe yagize ati intama hari ifoto ijya igaragaramo, ati nta gitangaza cyari muri iriya ntama, nta nubwo yari umupfumu wacu, nta nubwo yaraguraga. Iyo ntama ngo yari yaratoraguwe n'inkotanyi zo muri batayo 101 yayorwaga n'uwitwaga Kayitare. General Kabarebe ati ako gatama iyo abasirikare bakoraga parade no kuvuga imyereko nako kayikoraga nkabo, tibahindukira nako kagahindukira, kandi batayo yakwimuka nako gakimuka, abasirikare baba bavanze nigatakare kakamenya batayo yako kakayigendamo.
Iyo nama ngo yagaragaye ubwo abari mu mashyaka anyuranye bajyaga gusura FPR Inkotanyi bagakora umunsi mukuru. Ati icyo gihe habayeho imyiyereko nako kayikora neza nk'abasirikare, ariko tugiye guhagarika jenoside intambara itangiye igisasu kiragakubita kirakica, ntabwo rero kahagaritse jenoside. Aba rero ari General James Kabarebe yagiye abigarukaho muri rusange avuga kuri iriya nama abantu benshi bakomeje kugenda bibazaho yayikundaga kugendana n'inkotanyi mu rugamba rwo kubura igihugu cy'u Rwanda. Buri tariki ya 4 Nyakanga abanyarwanda biziza isabukuru yo kwibohora bazirikana ubutwari bw'ingabo za RPA zari za FPR Inkotanyi ziyemeje gufata intwaro